World Cup po amor kan bok don tereng mai e inelna hian player thiam tak tak theina pho chuak an tam hlea Ronaldo le Portugal ero round of 60 a an tlom ta ka wangin he World Cup a hian an in lan chun zom thei talo ani ma se mi ten tuna World Cup khel mek le asunga theina pho chuak mek tu te chanchin a in elna tanga tata Ronaldo chanchin an la soizui na sa zok tlat ani tuna ri chuan theina pho chuak mek player then khate hi ngai ven om zok le fak phu zok chu an ni te meu mai thil chiang sa pakhat chu kumsom aliam le nuwa chuan tuna footballer zong te hi an chol to hlom anga player dang te chanchin chu soilan ani kher to lawang ma se Ronaldo chanchin ero mitinin an la soizui don ti chiang ani engwangin nge enge achan kan ti chuan achan chu Ronaldo hi chu footballer satlia mai ni to lovin khovel riat ani ta wang ani enel na pakhar result le no moi nei thei ayan na sa thil di theina le mi him na lian tak asiam chuaklat ani a theina zonga abaina le tlomia du lo na te hian football ngai na tu te mai ni lo mi hring zong tan en ton tur tha anu chi ani khelmol chunga om to lo ni po in a hming moi na le mi ane theina zia hi chu chuai to ngai lawang chuwangin hun engtiang po in liamin eng huna po nungila khovel hian Ronaldo ming hi an la soireng do nani achang phai chuan CR7 a soi chethin te hian Ronaldo fan te ain a chanchin an threnem zok thlat zel ani